aka kanya sinzi ngo urimo urakora iki, gusa kanizere kuri muri siporo. Uko hashira akanya nukomeza kugenda wirukanka, hari amatembabuzi agenda asohoka mu mubiri wawe. Aya matembabuzi azwi ku izina rya mucus. Mu rurimi rw'ikinyarwanda tugenekereje ni ururenda. Ururenda twavuga nk'amarira, amacandwe, ibikayi ndetse n'ibimwira. Umuntu akivuga ibi bintu abantu bisheta bagira iseseme, bakumva ari ibintu by'agaciro gakeya ndetse bidafite n'icyo bimaze, kuko byageze naho ibintu babica n'ahantu ko bikorerwa ahantu ha rusange. Aka kanya ugiye ugacira ahantu hari abantu benshi cyangwa ugapfuna, bakumira nabi ndetse hari n'amategeko menshi yaguhana. Gusa si byiza koko, ariko ntibikuyeho ko aya matembabuzi ari ingirakamaro ku mubiri wacu. Nge ndi Honore, iyi ni Menya Byimbitse. Iki kiganiro niba ari ubwa mbere ucyumvishe, nutavuga ngo subscribe ndetse n'ubusanzwe unacyumva sharinga ndetse unanyandikire comment umbwire ko ibintu babyifashe. Amatembabuzi nk'uko twabivuze ni ingirakamaro ndetse tuyahana agaciro gake ugereranyije n'agaciro afite ku mubiri wacu, kuko hari ibice byinshi by'umubiri basha gukora kuko amatembabuzi ahari. Bavuga nk'akanwa, amara matoya, igifu, amaso ndetse n'amazuru. Gusa umumaro nyawo koko rusange aya matembabuzi ahuriyeho ni uko asohora imyanda mu mubiri wacu. Nura mu mazuru yawe hari utwo urabonamo imbere, utwo twoya dufite umumaro w'uko dukora nk'imbarutso igihe hari umwanda runaka wije mu mazuru yawe. Ururenda twavuze rukorwa n'uturemangingo bita goblet cell. Utu turemangingo nuko dufite uruhare rwo kuba rwakora urwo rurenda. Mu gihe umwanda ukoze ku two twa turi mu mazuru, twa turemangingo duhita dukorana n'umubiri, tugahita dushibura amatembabuzi nk'ibimwira, ya myandike birasohotse. Gusa ibi ngibi ku bantu banywa itabi bahura n'ikibazo cyane gikomeye cy'uko amatembabuzi agenda akaba make mu mubiri wabo, ndetse n'andi abonetse mu mubiri wabo akagenda akirunda ku bihaha, akajyamo za mikorobe, bikaba byabatera kurwara indwara zirimo nk'igituntu ndetse na kanseri y'ibihaha. Impamvu y'ibi ngibi ni uko muri rya tabanywa haba harimo ibinyabutabire nk'icyo bita tar. Iki ni ikinyabutabire kigenda kigahungura twa twoya twose turi mu mazuru y'umuntu. Ubwo uwo muntu muri cya gihe twaturemangingo twavuze goblet cell ubasha kuba twakorera amatembabuzi, ntabwo tuba duhari ngo ya matembabuzi abashe gusohora ya myanda yinjiye mu mubiri wiwe, kuko twoya tuba twarahungutse. Imyanda iraza ikinjira igahita ishika ku bihaha, nta bwirinzi aba afite bwo kuba yahangana n'iyi myanda. Niyo mpamvu ushobora kuba yarwara n'iyo kanseri y'ibihaha. Gusa aya matembabuzi ntabwo aba asa koko. Nk'umuntu urwaye agatuza arya ubona afite nk'ibikaya by'umuhondo. Aya matembabuzi agira ibara bitewe na bagiteri cyangwa mikorobe zirimo. Aya matembabuzi ashobora kuba umuhondo bitewe n'uko harimo za bagiteri cyangwa mikorobe bita staphylococcus. Ndetse andi matembabuzi ashobora kuba icyatsi bitewe n'ikirimo. Nge nari Honore, iyi ni Menya Byimbitse.